Cha siyabonga msakade. Kusho ukuthi lamuhla besi distributor 4 smartphones umhlonisha bekathembise bantwana ukuthi abatawuphasa ngemerit kulomnyaka batawuthola tincingo. Sizama ukupromote ke education bantwana ukuthi sibakhuthate ukuthi noma bekune covid bangabe sebathi bona cha hawo education seyisalele emuva. Sipromote le education batholile ke tincingo labathole ama merit bang 4 letincingo letibite 4400 lolunye licingo luthi 1.1 bantwana ke sithike tincingo abangayina esikolweni tincingo sitinike batali ngoba nebatali bebakhona ba receiver lapha tincingo kwetise batali babo kasali nje bantwana bangakhi labafana labatholile tincingo lokusho silaba connect incingo bang 4 because nama America batholile lapha esikoleni bang 4 tingabeta malini letincingo mhlonishwa tincingo tibita 4400 kulunye luthi 1100 siyabonga